MPP amamu nenye NDC for amamu de airtime papa amamu fu de NDC for mu bubi tumi ahwenyame ni ma say exchange rate say tumi ahwenyame ni ma say dollar what say euros what say pounds what say exchange rate nyina what say no enso umam enema raw materials enka wo say enka bone yafo because exchange rate above from store na ekosoro enka mu ye enka what say dollar nanka eja yesika kakra ye de man yakotu kakra ye de man what it ne ma so o Ghana said e be betumi ato ne ma o Ghana e betumi asend abusuafo sika na he we de why rate sika we mi sika be na meje wa mi ntem sika we mra Ghana na de e pan etumi to e de na etumi to ene ma bo kosoro o Ghana akontufo so wasa say o mu rate yen se wangasa de amamu na wo ba no umia Ghana fuom Ghana for so omuti aye adan na to NDC for mutu nyame anim edi ni pa prosa amamu fu de mo bubi papa tumi ahwe nyame anim pa December ya ye be send ye busuafo sika amamu nya sika to bibia di no ma say rate ni yensi de pa na send sika mo December die woni dam so pa de aboa be bas fire o sika ma aka tu yeze o ma say no first na me just 7,000 baby is scanning nam then na bet 3,000 2,000 me dey ma obi what me hwenyame anim o ma ne mo ayeten ene ma bo okosoro o mo busuafo so o mo tu kwan afri Ghana awko konkrofo ma emu no adwuma kakra o mo ye sika o be sende abafia nke be dɔso no so wasa ase o mo rate ipa boni same adai oh yemu bi de yenu ye ho kwase efi o man yenu ye se ye Ghana ni because adai o man na ye tim no ahokyere wo ye free o man ni makọ man foforo so a rate so a sika be sende abafia so wasa ase rate no o NDC amamu nye hwe sanity me catch you say Ghana is a place of concert party people aya na o se meboa because economies be catch you say we ya we nyina e continental job ohu esoro honom no CD currency rate na da no ene dollar na ye 10 cedis pounds 14 cedis ena euros 12 cedis ene bia kwansi buachire busa ho se e ba fom se no impact ne de wo man nim e de ba de na be ya ma man ye nyina ye nim se omampani Mahama ali march ho e be pem be pem omo di $4 billion ene coins e hyemu ma ye siri ni nya hoden na e de ba de na ye ma wo man no sikani ko waste kwa every say Bank of Ghana beka say de mo ye no mo say economy mu nya o mu je mu ani hu ya say dollar ne number bi pounds ne number bi wa fa mi adwuma $4 billion wa say ne kwa me no ka say na anu ya be 4 days ni e no ma san de fofra betu dwa say Bank of Ghana say there bi or san de $1.1 billion any coins aba be shima masidi na nya hode ampa wodi be share mu within 3 days and na Friday me no ka say ene rate ne da soro no dollar na 10 cedis coins pounds say sikana be form come good now the question is what na Ghana when you use say sikana wo wa e de na be bere unyamfa so be because Ghana you need dollars you need pounds you need you need nemo the best thing and say say sika kese ya o mampani Mahama mo say ne say ye ma dollar na ye che dollar na gina ho no kamu ni fa mi adwuma say even krempo party ya wo chema school fu empo e na $1 billion beti me be factory and company fa say sika ni be factory na ka de cedis ni nkosoro ebi ni benya adwuma ye because de mo ye mfa so obi eni so at the end of the day I just so babru che ne wasa be fa ne ma enti bana we ne e be from e de ba de na be mfa so obi eni won be ba so ti ye de empire ye bo ane say why ye ni say ne de montete ne ma so because e be ma ye nuamo mu wabru che krempo mo ho han wo mu because o mampani ase sika no ti nipa no ontimi mfa sika emmere obiem evi se Ghana hono ma ye dey e hono ma ye sanity bra be che wadwi ma media atem because na ka media policy na ka manage hu ye e na no no ko China so mo ye zero tariff trade what you say okofa ne mo China enema bibia China for so de ne ma kwa saa no eno na ye best na nye se woto on ma na obi sika se me fa mi sika de ahyem na me am sika manya da ho no me fa de ahye se sika na mu na sika na me sika na nya ho de wo eno no so na matena mi krom ho no mo edi mfa so be ne wo so mfa so bi eni so para be kire wadwin se usisu se saa me di sika me de dollar ehye cedi nim ama cedi na nya ho de a chen dollar ma ye ni se ma is it necessary a sika no betimi de bia adwuma mu bia nya bia ye
obetime bia adwuma mu bia ye even tomato factory am ye no palugui kwa mu pesika de aye enkokwa nketenketi mu pesika de aye big push ni na se for mu pesika de aye me no ka say free SHS enkwalai maya kwala bia day because musi munya sika ento aduane man kwala ni maya kwala bia day kwala ni nyina ye day enti se first na nipa fa 100 na board ya se nipa wo board ni nipa 20 na what time say sika na me de hye mama see we no nyina me kwaka be ka say be di atem brother chere do you think say is it necessary say aban na be transfer ye me ko fa sika me de be head dollar na sika no we America say ayere so by November e be san koso because we just $1 billion if so use $4 billion it take 5 months it we $1 billion no by November ending December be ebesan akosoro unless asa odandi sikafufuru beshim betre wadwene yankwe ne mamedi atem ne yani abi ko man ne ye tete na emum e wo say ye the right thing at the right time betre wadwene yankwe mamedi atem said ye Samson atamfo fa Delilah so edi wie Samson kojo to no Bawumia ye befa ne wife Samira so edi awie no kojo to na this is how the whole thing will unfold. This is a prophecy tie menhwemu nko se wodo ebawumia se ubelieve say NPP besan aba. This is how the opponents are going to do everything. Tie emrebi Bawumia wife koye campaign e kansem na opanyini ba ko be reply and say se ono so oka Bawumia wife asama Samira Bawumia na warrior ebegu 2024 elections abetwemu ko sansem no akoda na enso so Bawumia opponent benam saasem no so edia hiti Bawumia very hard opanyini na oka saasem no enye ono ene beye saa nhyehyeye no eye Bawumia political opponent na saa eniema no oma hyase hyehye na ni nyina no se Bawumia wini NPP presidential candidate na Samira ehun sama ebeba no ebebubu Bawumia campaign kra na prophecy no ehun akwankyere nie se Bawumia wife ekoye campaign wo baabia se woko event wo baabia onfa obia obe record ni videos engu ho se okoye event nansan eye very good Bawumia wife or a very attractive or pulu crowd entino oko event oni Gen Zs ebeka bom oni young people besa emema wom ema wom emema bi betwa ben no na saa kwan no so no ena omo befa so atwitwa video dia besi ani akosi panyin na asam na wokae no so se obeka Samira Bawumia sama na warrior ebegu omo beka ba kire se Samira Bawumia efa enikunu achi na first lady a ofa nikunu achi de Ghana ye de no kwan na sansem no ena omo de ebe chichire abeto Bawumia ne wife so ama bia kan Bawumia e campaign 2027 ni 2028 mo ho so NPP amanyuko so Bawumia campaign team so Samira ne nipo mo protect no ne Samira ye no Ghana every say yesha amanyosem ase independence time Kwame Nkrumah time besi ne yenya panyini bia okura amanyosem mu pintia ne yire so ojina mu pintin sa na eduru mre bi kura mpo na ne yire eye chen no yenya bi da apart from Nana Kunadu Ajima Rollins. What? The time na Rollins jina so no ofaha na Nana Kunadu Ajima Rollins afaha odi 31st December women achi omoche enkokko bi no Nana Kunadu Ajima Rollins se uwo kromo na ote se oba krono nyina bohwi ekosia no na se ofuro campaign platform na Nana Ajima Kunadu Rollins o wevu ne handkerchiefa na baby ewu this time Nana Kunadu Ajima Rollins ayewo no eye Samira Bawumia
enti ani ewo ne so ene so se ene wo se amanyosamfo anase omo pese omo be di country yanim omo apia omo wife omo asi abonten eye campaign a eye Bawumia wife and a set pace Bawumia wife dear Bawumia wife ho ye no and omo so pese omo ye bi na sa Bawumia wife and am say owurawura na oni mema bebre ye nsawoso na nsen krampo no okọ outing opie eko concert ase na omo bonyom na oni ebi mo sa na oni mema sign na omo ekoba through that no omo betwitwa videos edi esisi ani na omo build the story no ama na be si opanyin na asema a woka se oka Samira Bawumia asema na ware ebegu no enti this is a prophecy se one more bra ebeba enti Samira Bawumia continue to do what you are doing dear wo ye no obinya bia enka obeye amana sensa nia wo ye no amanfo big politicians wife want to do like what you are doing but they can't but through you dear wo ye na so ena omobefa ede enya ukuno in Ghana politics no amanfo atena se ahu se yetimi chichire de besoa wa ukon mu bebu obaye den untimi nsiensi ho enti oman panyini ekofo na yese one ebroni bi awo enta omuni obroni no radio so omutimi no ye interview kura ma okasa se oba Ghana edurumre bi a omu kan se wabedru Kotoka airport oti plane mu but oman panyini kofo ye president ntino osuro enti plane na sen etuko eno na omu chichire to oman panyini kofo so na nado so omu de to ne so se oye drugs onum wi na NDC for kan ya kodu e bi sasa na nado se onye enubone a onkotwe ni moja ema yenhwe edi na nado achi saa Bawumia kro ya 2024 omu de to ne so oye kramoni so wi prako omu de to ne so oye kramoni so owi nsa wantimi ameyi enano edi na achi saa ensem bebre wo ho a omu kato wo kai Mahama de no papa no edi Mahama achi saa. Don't play with this prophecy. Enti Samira Bawumia, continue to be who you are. Yetam ya ye wo mu wo na wo ye na najima kunadu Rollins. No challenger. Koswaye nenso wo ape videos go ho. Enti fake video no ba, you will always get the true video. Wodi be yi ohuano. Don't joke with